дуруи бинандагони сомонаи оилати ҷӣ, мо тасмим гирифтем ки дар ин барномаамон вобаста ба ҳаёт ва рӯзгори ҷавонони муваффақ ҳам дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он силсила барномаҳоро омода созем ва аввалин меҳмони барномаи мо ҳастанд Аслигул Тиллохоновакӣ, яке аз ҷавонони муваффақ ва забондони ҷумҳурӣ ба ҳисоб мераванд. Хуш омадед Аслигул ба студияи мо. Ва пеш аз оне ки барномаро оғоз кунем, шумо чанд ҳарфе дар бораи худ мегуфтед? Сараввал миннатдории хешро ба шумоён изҳор менамоям ки маро ба инҷо даъват намудед. Ман Тиллохонова Аслигул Ширинҷоновна, зодаи деҳаи Вранги, ноҳияи Ишкошими, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳастам. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37-ро ба итмом расонида, барои идомаи таҳсил ҳуҷҷатҳоямро аввалан ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва барои гирифтани маълумоти дуюм ба Донишгоҳи давлатии шаҳри Бохтар ба номи Носири Хусрав супорида, соли 2021 факултети забони англисӣ ихтисос тарҷумони забони англисиро бо муваффақият хатм намудам ки айни ҳол дар ҳамин ришта бошад кору фаъолият карда истодам. хуб, аз ин гуфтаи шумо бармеояд ки аввал шумо донишгоҳи миллӣ, яъне донишгоҳи миллӣ дар кадом самта шумо ба таҳсил шурӯъ кардед? соли 2014 тибқи маркази миллии тестии Тоҷикистон ман ҳуҷҷатҳоямро ба Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон супоридам ва дар факултети филологияи тоҷик ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик дохил шудам ва аз сабабе ки ба забономӯзии бисёр шавқу рағбати зиёд доштам, баъди хатми он тасмим гирифтам ки ҳуҷҷатҳоямро дубора ба Донишгоҳи давлатии шаҳри Бохтар супорам ва аз ҳамин сабаб муваффақ шудам ва факултети забони англисӣ ихтисоси тарҷумони забони англисиро бо муваффақият хатм намудам. шумо донишгоҳи миллиро ба пуррагӣ хатм кардед. айни ҳол ҳамчун забоншинос, яъне диплом доред? бале. хуб, аммо чаро дар донишгоҳи миллӣ, дар факултети забонҳои Осиё ва Аврупо шумо таҳсилро идома надодеду маҳз ба донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав рафтед? чун ҳамон сол вақте ки ман донишгоҳро хатм кардам ва тибқи маркази миллии тестӣ боз дуюмбора ҳуҷҷатамро супоридам ва дар ҳамон донишгоҳ дохил шудам. оё аз оилатон ягон кас розӣ мешуданд ки мақсад дар Душанбе ин қадар таҳсил кардед, хай медонистед шаҳра, аммо чаро боз ба Бохтар рафтед? Ягон нофаҳмӣ ё норозигӣ буд дар байни оила вобаста ба ин таҳсилатон? не, оилаи ман ҳеҷ гоҳ барои таҳсил монеа намешуданд. онҳо бештар кӯшиш мекарданд ки бояд ки ман таҳсил кунам, забон омӯзам. аз ин рӯ ҳеҷ муқобилият нишон надодам. аввал кадом забонро ҳамчун худомӯзӣ сар кардед? дар деҳаи мо як муассисаи мавҷуд буд ки он бо ду забони хориҷӣ, мо дар он ҷо таҳсил мекардем, забони русӣ ва забони англисӣ. ман бисёртар ба забони англисӣ шавқу рағбати зиёд доштам. вақте ки қадами аввалини хешро дар риштаи забономӯзӣ ниҳодам, ман аввалан аз зиёд кардани луғат, тартиб додани муколамаҳо ва ҷумлаҳои нав, дар рафти дарс аз муаллима маслиҳат мепурсидам. фориғ аз дарс низ ҳамроҳи ҳамсинфонамон муколама мегузарондем. пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ман тасмим гирифтам ки дар ҳамин ришта фаъолият кунам. дар ҳамин ришта фаъолият кунед, не ки ба факултети филологияи тоҷик? бале, азбас ки ман ба факултети филологияи тоҷик гузаштам, лекин роҳафтода нашудам. вақте ки дар донишгоҳи миллиам таҳсил мекардам, ман ҳеҷ вақт забономӯзиро тарк намекардам. баръакс ман дар донишгоҳи миллӣ боз бо ду забони нав, забони арабӣ ва забони фаронсавӣ низ шинос шудам ва ба ҳамин забон низ бисёр меҳру рағбат пайдо кардам. яъне дар донишгоҳи миллӣ шумо ба ду омӯзиши забони хориҷӣ пардохтед, дар баробари оне ки ҳамчун забоншинос таҳсил карда истодед? бале, бо забони арабӣ ва забони фаронсавӣ. шумо дар барномаи Flex яъне иштирок кардед ва чӣ гуна рӯй дод ин барнома ва иштироки шумо чӣ гуна буд? он замон дар донишгоҳ яъне озмунҳои бисёр мешуданд ва ман худамро номнавис мекардам ва вақте ки ман дар ҳамон озмун иштирок кардам, тибқи барномаи Flex маро ба шаҳри Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 2017 даъват карда буданд ки зиёда дар он 35 гӯшаву канори дунё довталабон ҷамъ омада буданд ва ман тавонистам ки дар байни эшон ҷои сеюмро сазовор шавам. ва баъдан соли 2022 тариқи онлайн озмуни байналмилалии беҳтарин донандагони забони англисӣ ва арабӣ баргузор гардид ва ман дар он ҷо ширкат варзидам. дар марҳилаи аввали сабқат ғолиб омадам ва масъулони баргузории ҳамон чорабинӣ маро ба шаҳри Қоҳираи Ҷумҳурии Арабии Миср даъват намуда, дар он ҷо дар донишгоҳи Ал-Азҳари шаҳри Қоҳира миёни 43 довталабони рӯи дунё баромад намуда соҳиби диплом ва ҷоиза гардидам. дар он ҷо ҷои аввалро соҳиб гардидед? бале.
خب رقابت چگونه بود در آنجا؟ به یگون مثال زبان انگلیسی چون نمیدونید مقصد بعضی نزوکی ها دارد، بعضی ناگونی ها دارد، در آنجا چگونه رقابت رفت و از روی کدام کریتریا ها، یعنی از روی معیارها، یعنی همون رقابت صورت گرفت و شما در آنجا غالب آمدید؟ در آنجا وقتی که مرا به شهر قاهره مصر دعوت نمودند، مصاحبه اولین ما در مهمانخانه گراند نیل شهر قاهره و بعدا یک جمع آمد عمومی در دانشگاه الازهر شهر قاهره برگزار گردید و البته وقتی که من اولین بار در آنجا اشتراک کردم، زیاده از 43 دولت روی دنیا در آنجا اشتراکچی بسیار بودند و البته وقتی که قدمی اولین خش را در آنجا نهادم، البته کمتر هیجان زده بودم، در دلم کمتر ترس بود. از آن میاندیشیدم که به یگان اشتباهی راه ندهم و در آنجا یک موضوع عاید به معرفی کردن کشور خویش، جایهای تاریخی کشور خویش برگزار گردید. وقتی که من داوطلبان دیگر دولت را میدیدم که کشورشان را با یک شکوه شامت خاص معرفی کرده ایستادند، همین چیز باعث شد که ترس از وجودم تماما رفع شد و به خود قول دادم که من نمیتوانم که در قطار ایشان با یک حس ملی و خویشتن‌شناسی با یک بباک کشور عزیزم تاجیکستان را معرفی نمایم. و وقتی که جایهای تاریخی تاجیکستان را مثلا قلعه حصار، قلعه هولبوک و یک چند جایهای تاریخی بدخشان و خوجند را بهر ایشان معرفی نمودم، حتی برخی از آنها بسیار هیجان زده شدند و قول دادند که ما هم نصیب برای دیدن چنین جایهای زیبا و تاریخی حتما قدم خویش را به سرزمین تاجیکستان می‌نهیم. بسیار عالی است که یعنی یک جوان دختر توانست که پرچم تاجیکستان را بردارد، نام تاجیکستان را در آنجا بگوید و جایهای تاریخی آن را نشان دهد. عین حال شما داننده زبان روسی، انگلیسی، فرانسوی، نمیسی و عربی هستید. بله. با دانستن این مقدار زبان شما عین حال همچون کی فعالیت کرده ایستادید و در کجا فعالیت دارید؟ عین حال من در یکی از مؤسسه‌های تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالیاقت همچون معلم درس میدیم. حاضر همچون معلم زبان انگلیسی من درس داده ایستادم. از نگاه شما اهمیت آموزش زبان خارجی چی است؟ یعنی به جوانان چی توصیه می‌دهید و چی گفتنی دارید؟ زبان آموزی این برای رشد همه طرفه خود شخص است، یعنی این رفتن جهانبینی خود را وسیع کردن، دانش خود را مکمل نمودن است که این میتواند بر رشد اقتصادیات و اجتماعی دولت نیز بسیار تاثیر مثبت میرساند و البته آن جوانی که زباندان و سخنور است، من مطمئن هستم که هیچ وقت خارزار نمیشود، همیشه عزیز و دل و دیده ها میماند و زباندانی البته شخص را به بالا مقامی، ملت را به بزرگی و دولت را باشد به پیشروی و ترقیات نائل میگرداند. نفری که زبان خارجی را نمیداند، شما 5 راه آسانی که همون زبان خارجی را از بر کنه گفته میتوانید؟ بله، البته پیش از آن که آدم به آموزش زبانهای خارجی مشغول شود، در مد اول باید که او زبان مادری خویش را بداند. چنانه که بزرگان گفتند اگر 300 زبان دانی فزون است، همش روز به کار آید زبون است. ندانی گر زبان مادری خود پشیمانی ندارد عاقبت سود. پیش از آن که ما به آموزش زبانهای خارجی پردازیم، باید که ما در مد اول زبان مادری خویش را به طور مکمل از خود نماییم و البته توصیه من برای جوانان همی است که باید که بیشتر هرچی به آموزش لغت ها، ترتیب دادن مکالمه ها و جمله های نو و بسیارتر دیدن فیلم های با سطر روان خارجی و اینچنین خواندن کتاب های بدیهی. یک سوال با زبان انگلیسی دارم. What's your future plan? As a future I want to be a translator of foreign language in my country. Okay, good. Do you have any poems in English for our audience or views? In Arabic language. Okay. تاجيكستان بلد جميل، هي لغة الدولة تاجيكية، دوشنبه هي عاصمة تاجيكستان. بلادنا لديها يزورون من المكان تاريخية، كل عام يأتي سياحون إلى بلادنا ويزورون من المكان تاريخية. يجب أن أشارك في أكثر مسابقات دولية وأقدم بلدنا للعالم. أود أن أقدم للجمهور قصيدة باللغة العربية تكريما لبلادنا الجميل. موطني يا تاجيكستان، منيتي يا تاجيكستان، أنت روحي وفؤادي، أنت فخر تاجيكستان، أنت زخري ومرادي، أنت جهدي وجهادي، أنت اسمي كل شيء في حياة تاجيكستان. منك خيام وسادي ثم جامي وخجندي، أنت فخري، أنت شعري، أنت حبي تاجيكستان. عین حال همچون معلمه زبان انگلیسی در یک از مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری یعنی در شهر بختر فعالیت دارید. و نقشه های آینده‌تون چگونه است؟
در آینده هرچی بیشتر کوشش میکنم که در آزمون‌های بین‌المللی شرکت ورزم. کشوری هستم تاجیکستان را در بین ایشان معرفی نمایم. من سفر به دولت‌های خارجی را برخی از تحولات زندگی خویش میشمارم. در همین دو آزمونی که من اشتراک کردم، مقصد من در این آزمون‌ها این غالبیت نبود. من تنها میخواستم که دانش خودم را مکمل کنم، جهان بینی خودم را وسیع نمایم. زبان آموزی هم هیچ وقت با گرفتن دیپلم و جایزه قطع نمیگردد. این حالا آغاز کار است. بهترین. بر شما موفقیت میخواهیم در جده زباندانیتون، در جده فعالیت و زندگیتون. بینندگان عزیز، این بود برنامه ما. یکی از جوان دختران کوهستانی موفق که از جماعت دهات ورنگ ناحیه اشکوشیم یعنی با پایتخت آمدن و باز به ولایت ختلون رفتن، تحصیلشون را ادامه دادن و در دو برنامه بین المللی نیز اشتراک نموده نام تاجیکستان را بلند برداشتن. و شما موفقیت، کامگار باشید. تشکر زیاد.